twinjire muri 11 bashoboka bashobora kuza kubanza mu kibuga. Axel, ndabona harabo Ibera yafite Ibera aragenda avuga umukinnyi umbwira ko mu mwemeranywaho, hanyuma nibirangira turebe ishusho rusange. None turebe ese koko abakinnyi nibo bari beza bari bakwiye kubanza, ariko tubanze tujye kuri probable lineup. Iberi haraho yayibonye, nanjye haraho nayirabutswe, tugende duhuza turebe koko Axel haraho yayibonye, haraho yayibonye, turebe niba koko aruko bimeze. Ibe ngufite nde mwizamu iyari nuko probable lineup n'abakinnyi babiteganyije ko babanzamo nta gihindutse, mpamvu bayita probable ibitaraba official, cyane ko ashobora gukora liste gutya wenda yamaze no kubabwira babanzamo, wenda nko masayi sasa umwe akaribwa mu nda, icyo gihe ahita azana mundi, niyo mpamvu bari probable. Ariko urebye nka 99% abari abakinnyi baza kubanzamo. Hari kintu Jihad yavuze cyo kuvuga ngo umutoza agomba kugira continuity cyangwa se agomba gukomereza ku byari bihari. Ubwo bivuze ngo n'ubundi n'abakinnyi aza gushyira mu kibuga dukurikije abo twamaze kubona Axel, ni continuity aza gukora, nta mpinduka zidasanzwe ziza kubamo. Ngira ngo twibuse rero, yego ubwo ndajya mvuga umukinnyi Axel avuga ati ndabyemera cyangwa yego mwizamu ni Intwari Fiacre. Noruca abana y'unguye niwe wadufashije mu mikino myinshi itambutse, haba muri qualification za mondial, haba muri qualification za AFCON. Niwe muzamu wa mbere cyane yakina ikipe ya Kaizer Chiefs mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Goalkeeper twaje kuri right back kugira ngo numve kari liste ya nyayo birananditse. Right back ruhande rw'iburyo rufite na Ombolenga Fitina akina Rayon Sport. Noruca abana niwe mukinnyi titireri w'igihe kirekire mu Mavubi, muri equipe ya Rayon Sport, equipe nkuru. umucarenja we ni mushya, ni introduction nshyashya mu Mavubi Obed. Cyane left back niyo mugabo Claude yakina APR. Birumvikana umukinnyi mwiza cyane, nyuma yaho Mangwenda yagira ikibazo aravunika. Claude yagombaga gukaba, n'umukinnyi umaze kugira experience, captain wa equipe APR. Center back akaba uwa mbere ari Manzi Thierry akina RA Tripoli muri Libya. Yego Manzi Thierry nawe n'umukinnyi usanzwe ukina nk'umustarter. Undi mu center back rero akaba ari Mutsinzi Ange Jimmy. Birumvikana ni Diwo imaranye igihe, barabanye muri equipe nyinshi zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Diwo yabo muri equipe ya Rayon Sport kuzamukana mu Mavubi bamaze gukina imikino myinshi, ni nta makemwa. Uko byanditse rero bahise basimbukira kuri holding midfielder ni ukurikiraho nimero 6 Mugisha Bonheur cyane kabisa, umusore Casemiro wazamuye urugwego kuva yagera muri equipe ya Stade Tunisia mu gihugu cya Tunisia, avuye muri Libya hariya mu Barabu, amaze kuhakora experience. Uburyo yitwaye kandi no mu mikino itambutse, ubona ko ari umusore yo yabanjemo atanga umutekano hagati mu kibuga. Right winger ngo ni ruhande rw'iburyo imbere akaba ari gahoro, kuko hari abantu ngomba kwandikira iyi probable lineup bagahita bayitangaza bayiduhe. Ntacyo turaza kuyisubira. Yego, ariko right winger uruhande rw'iburyo rufite na Kwizera George yakinira ikipe ya Rhode Island muri USA. Yes, twagiye tubigarukaho ahangaha. Lorenzo na Nepo rwose bavuga bati ibi bintu ntago tubyumva, atari umukinnyi ukinishwa kabiri, ariko mubwira ko umukinnyi yaba Polivara bati nayawe ari imbere rero ku ruhande rw'iburyo, kandi yatweretse ko yabishobora. Okay, ni umukinnyi usanzwe akinisha imoso, ariko mu mupira ugezweho abakinnyi bakinisha ibumoso abatoza babakoresha ku ruhande rw'iburyo kugira ngo babone uko baza guhengamira mu ruhande rwabo rw'ibumoso. Bashobora kuba batanga imipira ivamo ibitego, bashobora kuba banishotera. Twarabibonye yarabigerageje ku mukino wa Benin, niba nibuka neza, atsinda n'igitego. Kwizera George n'umukinnyi nawe uri mu bihe bye byiza. Yes, hanyuma rero box to box cyangwa se nimero 8 Kapiteni Bizimana Jihad Jidru akinira ikipe ya RA Tripoli muri Libya. Uruca abana ngano ni ibindi nimero 8 cyane, niwe kapiteni w'ubwato. Communication iri hejuru, experience iri hejuru cyane, kuva ku mugabane w'Uburayi mu equipe yakinaga imikino nka Europa kuza kugera muri Libya. Titirere kugeza ubu ngubu kuva yahagera navuga ko ari we mukinnyi uhetse abandi. Ejo nabwo namenye ko Jihad nabigarutseho ahangaha kugeza ubu ngubu ibihumbi 20 by'amadolari byibuze ku kwezi. Umwarabu ntabwo agwembaye amafaranga atarakubonye mu bushobozi cyane. Twaje kuri attacking midfield cyangwa se nimero 10 ahangaha ngo abatoza ngo bahageze biragorana cyane. Nimero 10 no abaye ariko naho hari abakinnyi benshi kandi beza bakina. Abantu ngo bahageze bakajya bareba buri mukinnyi hakina afite form. Reka twibukiranye abantu bakina ku 10. Hari Muhire Kevin
ukina muri Rayon Sport, kapiteni wa Rayon Sport, arabanza arakina imikino yose, kipe ye iyoboye urutonde rwa shampiyona wagateganya. Harimo Samuel Gerret, kapiteni wa Real Rouvière, kapiteni wa Real Rouvière, kicho cha kabiri mu Bubiligi, nawe ni kapiteni. Harimo bwana Hakim Sahab, Bershot, umukinnyi mwiza wa Bershot muri iki gihe mu Bubiligi, niwe uhabwa ibihembo byinshi, umukinnyi witwaye neza kuri Juruna. Harimo Manishimwe Jabel, shyiramo na Niseti nawe ngo yaje arya yarabacenze toza yaramubonye aravuga ati umwana yize umupira. Ninde rero muri abo ngabo? Ninde hagomba gutoranywamo umwe muri batanu, umwe wenyine. Umutoza yarebye aravuga ngo ndashyiramo Hakim Sahabo akina ikipe ya Bershot yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi. Yarakoze cyane Hakim Sahabo, yarakoze. Bamushinjaga byinshi, bakavuga ati ni umukinnyi w'umutekinisien, ariko iyo kipe idafite umupira nta kabaraga, fizike iri hasi. Yaragiye akora gym kabisa, inyama aragenda akora umwitozo, urabona ko ameze neza. Bageze kuri 11 left winger, naho ngo byagoranye cyane, left winger avuga ati hari usanzwe uhakina, wahaje wakinaga ntiyakinaga mu ikipe ye. Ubwo left winger twibukiranyije hariyo Aniseti n'ubundi yahakina, hariyo Niseti ubundi yahakina. Ubwo rimwe na rimwe hari n'abavugaga yuko rimwe na rimwe na Keve wamuhengekayo, nakwizera George na Mugisha Gilbert, na Mugisha Gilbert ba Rafael York, wenda na York na Barafini. Yego, ariko yitwa Adela Murush yavuze ngo nta gihinduka left winger Mugisha Gilbert cyane cyane avuga ati ibyo mumuvuga ngo bya za statistique ngo ntatsinda ngo ntagira gute, ariko arapenetra, afata umupira ukabona ko crée danger muri defense adversaire. Aravuga ati amaze no kumenyera gukinana na Basahabo. Aravuga ati nabonye pass yamuhaye bari twari muri Benin atsinda igitego. Aravuga ati bano ba Jihad bazi muvomaze, reka dushyireyo uyu muhungu Gilbert. Suramo iyo probable lineup mwiza muri Ntwari Fiacre, kabiri Mborenga Fitina, gatatu niyo Mugabo Claude, kane gatanu Manzi Thierry na Mutsinzi Ange Jimmy. Mediane ya batatu harimo Mugisha Bonere Casemiro, Bizimana Jihad, hanyuma na Hakim Sahab. Uruhande rumwe Mugisha Gilbert Barafinda, urundi Kwizera Georgia batakisha Nshuti Innocent cyane. Murayemeranwaho n'urucabana. Nge comment nakora kuri ino liste ngira ngo icyo mutoza yarebye make cyane, icyo mutoza yarebye yanze guhindura cyane ku bakinnyi bari basanzwe babanzamo, avuga ngo nubundi bitwaye neza mu gushaka igikombe cy'Afrika, nabo bitwaye neza muri iyi mikino arimo igikombe cy'isi, bafite amanota 7. Wenda nk'impinduka yabayemo ni Hakim Sahab, tubizi ko wenda Samuel Gerret ubushize yari yakinnye, ariko mbere ko Samuel Gerret afata uyu mwanya twibukiranye ko Hakim Sahab mbere ko ava mu ikipe y'igihugu burya niwe wakinaga niwe wabanzagamo. Ubwo rero niba yaragarutse yahise ahitamo kumushyiramo, ariko ni n'umukinnyi umeze neza. Ubona ko nyine muri rusange birinze guhindura cyane, ariko ikigaragara cyo nta nubwo n'ikipe ifunze. Wenda abantu batekereza ko yakinisha nk'abakaseri babiri, ariko ni ikipe irekuye, ntabwo habayemo guhengeka cyane byo kuvuga ngo barashyiramo Keve gakina hengetse yaze kujya ajyamo hagati atanga support. Ni ikipe irekuye mu by'ukuri, ubona ko atekereza ko bishoboka cyane na Nigeria. Kinaryoshye nuko ikipe yacu ifite bench nziza, abasemura ni beza. Uwari wese urumva wava kuri left winger hariyo Rafael York aricaye, ashobora kuba yaza agasimbura. Wagira ikibazo wese kuri nimero 10 dufite bamwire Keve na Samuel Gerret bari tayari kuba basimbura. Casemiro ashobora kugira ikibazo, bakavuga bati Jihad ongera uze umusegonde, hanyuma twinjizemo baruboneka barahari bameze neza cyane ku 8. Urimo urabyumva? Ni ikipe rwose mfite gato ni kuri Mborenga nyine fitness ye, ariko Georgia nkuko twayibonye usanga ukina kuri kabiri ari muri Amerika muri Rhode Island aho akina, nawe bisa kumusaba kuza kumufasha cyane nyuma kuri iriya kuruwari y'iburyo, kuko Nigeria Iberi bagiye bakora impinduka za hato na hato, ariko nabo ntabwo ari impinduka zikomeye cyane, ko nabuze mbona ibitangazamakuru byinshi byo muri Nigeria bivuga yuko Muraxe ya abona bashije kubona mwizamu byo ni bisanzwe ni wa Baristanley wa Chipa United we no rucabana. Hanyuma kuri kabiri
kuri kabiri Nigeria inaenda wapi? Ola Aina kuri kabiri y'ikipe y'igihugu ya Nigeria yitwa Temitayo Olufisayo Olualua Ola Aina. Nangiye kubaza ukuntu wahisemo kuvuga amazina abiri byari bibabaje cyane yavuze ko uyu munsi bazajya avuga tatata cyane ndayamanuka. Stanley Popo no apari bwari mu izamu. Temitayo Olufisayo Olualua Ola Aina myaka 28 umukinnyi wa Nottingham ari inyuma kuri kabiri. Uyu nguyu ateye ubwoba kuri kabiri. Mwango icyazwiho Ola Aina no Nottingham tujye tumubona umukinnyi kerayo cyane agera yari cyane imipira bayizamura n'inkuba kuri pocket kabisa y'amuriro ikabutura gatoya. Umuntu witwa Claude araza guhura n'akazi amuzirika baramuriho cyane. Hanyuma impinduka navugaga rero zabaye ni muri axe yabo bazanyemo Kevin Basse Ugelumba. Yego Kevin Basse akinira Fulham sasa yaje muri axe araza gukina na kapiteni William Paul Trustekong. Bone Kevin Basse asanzwe akina kuri gatatu ariko bamuzanye hari ubwo bakina defense ya batatu. Kevin Basse akaba ameze nk'uhengetse ibumoso ariko n'ubundi no muri Fulham akenshi bari muri axe. Kevin Basse akenshi bakinishije batatu nyine gusa umeze. Hanyuma araza kuba akina na kapiteni William Trustekong ne baza kuba bakinana akinira ikipe ya Al Khulud yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Al Khulud yes akaba rero aroko emeze. Hanyuma abandi ni bisanzwe impinduka zabayemo naho ngaho nyuma abandi ni ba Wilfred hagati ndakwakira urumva kapiteni wa ekipe ya Leicester arimo hagati aho ngaho Wilfred Ndidi umukinnyi ukomeye cyane ngo hagati ahandi hantu nabonye habaye impaka ni muri atake y'iyi kipe kuko baravuga bati uyu mupeti ibitego bya 25 Victor Osimhen se wakorera ujyamo Osimhen se ntihari igihe umubona yicaye muri atake Nigeria atsereka tubanze twuzuze hagati biteganyijwe ko akinisha Wilfred Ndidi na nimero 6 kina Leicester. Hanyuma box to box wabo ni Onyedika. Uyu musore akina ikipe ya Club Brugge Franklin Onyedika avuye muri Champions League. Hanyuma nimero 10 ni Alexis Iwobi akina ikipe ya Fulham. Ubwo niyo mediane batatu bunda kinisha. Yego. Ugamuka muri attack rero birumvikana uwo bita Ademola International Lukman ari hafi aho ngaho umukinnyi mwiza wa akantu ndiho nkurura umwe mu bakinnyi bashyize mu bakinnyi bagomba gutoranwamo umukinnyi w'ukwezi kasimbukiye kano katurage. Urumva ubwo bariho baravuga Victor Ademola Lukman hakaza umuvandimwe Victor Boniface hanyuma bakatakisha umuvandimwe Victor Osimhen. Ubwo akabashoramo ari babiri. Yego. Victor Boniface akaba ameze nk'uhengetse ku ruhande bagatakisha Victor Osimhen. Ariko bari nakwizigira mu ndebere umusore ninde ni Umar Sadik. Umar Sadik rero nawe yateje akavuyo gakomeye cyane muri abakinnyi bashobora kuza kubanzamo kuko uyu musore rutayizamu Umar Sadik yamaze no gusohoka n'umusore wa equipe ya France n'intizanyo ya Real Sociedad yamaze gusohoka mu bakinnyi bariho bahatanira uzatwara igihembo urumva cy'ukwezi muri La Liga. Ateye ubwoba ariho arafasha equipe ye cyane kwera ko ubu kugeza muri mikino 8 amaze gukina amaze gutsinda ibitego 4 nawe muri probable ariho aravugwamo. Ariko ubundi Eric Sheik atigoye attack batatu yakinisha Samuel Chukwueze ruhande rumwe urundi Ademola Lukman yakatakisha Victor Osimhen ari batatu ni asanzwe abikora. Yego reka twusiriza aho ngaho mu kanya twinjiye muri volleyball. Umukinnyi wenyine udahari ku ikipe y'igihugu Amavubi ni Maxime Wessens niwe wenyine wagize akabazo k'imvura. Umuzamu Wessens niwe abandi bose bari fit bameze neza cyane.